tie wo ba ha sei na wadwene ne ya wo nkomhye a wonte hwe yes wadwene ya wo se mikotie nyame asem ansa na awurade ayedai wakasa wo ho asem a me no wo ba beka no ebeboa wo hwe wo nuanim ka kyen se ebeboa wo pa o ka se mi nua asem Jesus. Oh my Lord. You deserve our praise. Awurade wa asem nie tutu wo mana mo si baby ye ma yenye nhira. Ewo Jesus Christ it mo ma yenka amen. Joshua chapter 2 verse number 1 to 9. Joshua engoma no etimienu dichim baako ekwo. Wo say na numba Joshua soma emerima asrafo beenu free sitim ehuntayemu say monko enkohwe asase no ene yeluko na osimu koe na oduru oba dwamanfo bi a ofre no Rahab fie oduru oba dwamanfo bi a efre no Rahab fie ko yenkontem na oso na oda ho na obi ekoka kire yeluko hene say hwe merima bi a ofri Israel numu aba eha anadwi rebesra asasi na Yeriko hene eno asuma ma okọ Rahab nchen se yi emerima a waba onchen no na omehane ofie no adi efredi na oba asasi wose na oba asasi nyina nsra na oba no fa emerima benu ene edi no edi hintai na oka se ewom emerima no eba me nchen de nanso wose mema ne ba ne nchen nanso den nanso minim de ofri omunim ba bi o mufri na esumduri a orebeto ekuro apono no mu no na emerima no efri adi enim de orekro onim de orekro wose munti wontem na mobeto won na ono de wode won akọ edan atifi na no ade o makosie dan na atifi na ode won kohintai asuwa a wode aboa edan eno atifi eno ase kwa enso no na merima no eti won efa Yordan ekwan so edekọ etwaye na won a wuti won efri edipa ofri edipa arape na oto ekuro no apono no mu amen bema eye wabre wai ka se Yesu yada wase we eye series ebedu next 2 weeks ni yahwie tie na ba bia me de besi no ma choke ye ba na asan to aso enti ye ba ye be kanya free ba bia wo no na ye de akọ ka ame pa bonsam na tanase hallelujah akasa ewodem ha but enne sa series we say 2 weeks to come na yawie na minimum say ebeboa wabrabo tie wo ba ha say na wadwene ne ya wo nkomhye a wonte hwe yes wadwene ya wo se mikotie nyame asem ansa na awurade ayedai wakasa wo ho asem ame no wo ba beka no ebeboa wo hwe wo nuanim ka kyen say ebeboa wo pa o ka se minue asem na ebeboa wo pa. The HALLOT for men, the righteous for God. Asama me no waka no. The HALLOT for men, the righteous for God. Obi beka say HALLOT to the ere say dwama ya sam na me no beka no. Ye beka dwama sam. Wo yama hye wo ho. Asam be na Bible no kan. Wose na ya soma Joshua somai. Wamukọ ya no omukọ pie oba dwamanfo bi ehọ na wode wo moye dan esieye story ni mu odu but ye kindness ye ntiase but me kan Bible na maka kire Awurade se kire mase na mo asore ma enya story book ne da ho no ti twase ye kire ase a na aboa wo na waba no na emema ne ko ye kokko pie wo ba dwamanfo ne ho no na kire se omukọ sa omukọ spy nti enne mi di nkan aka wo dwamanfo na sem no
na baby a de me bedru no me baby am ane aba be ka spy for ne ho so asem me beboa wo Nyankopon na soma wo bi amana kokuro ne so no akwa spy Cana na omukokodru kuro mu won no mu nya hente se ye pomo ase wo mo ye pomo ku mo se de be ye Nyankopon tiri mo pontimi mamu no die ekosi ya ne se awurade Nyankopon san pie amrantie yi wan form anfa ba bia Assemblies of God Mission House wo krom ho wan form anwura ho Roman fo aso dance ho wo ma anwura ho Baptist fo aso dance wo ma anwura ho na osofo bi kura sidan foforo ho Nyankopon krofo ye anwura ho na embom omukowura wo ba dwamanfo edem na mibusa me hu say yeden ne Nyankopon fa dwamanfo ade ne bo ono ankasa ne ma ho ban na nkoye osofo nyase mi gina hasa me so nwamansom so na mo me wa hasa mi buawani wo nyame asam no natimi aboa wo na wo so wahunu ne sei na nipa etage wo but Nyankopon de anya sa na wo hu wo woni pa be onyansafo se nyansani kasa no watie hwade a ekoso wa hanyina na kwakwa ya ade bi se wo matage oba no se wo ye dwamanfo emema omuye nyame nkrofo ahotewfo abewura ho da bia woni pa wura dan ni mu a oba no oba ne beda but ennem ko de emrantie ni wura dam ho no omo ne oba na na emmom omudi nyame asem to a ne wo ho na da omudi nyame asem to a odwamamoni Rahab no sa da no ne hyebre ya dai esesan ye na enumpo ya kan dura kira wono fa ahotu wo mofo na wo preachi wo mo na preaching no preach woman. The woman was preaching them something that she has no idea. As some work at from one for the near who and your group be a mrantia na bemobu. No, we am so more po our brosana sono. Walk catch from say, hey, I am some winning yammy amosono, but me media mattamonka mo munyanko pon na ma apumupaye na mini what namate now so emrantia no muchina woman yamma apumupaye no or my yam se so mo or munyanko pono or mabamobu one ho name odwaman for na nipan fa na nyahwe ono na kire omo say this is what the Lord is saying. So obedi monim na wono na ye we so all ya no na mi nyina ho memete but momo de na mu gina ho you witness it wo say apumu apai nanso ene wura free de wunyankopon to me ye nanso me na mete ye no minim de wunyankopon betumi ayede aye I was waiting for this day, I was waiting for this moment to say emre bi bedu amanyame asem awura medem se nipa wura medem a eye nan wone me beda obi awura medem a wone beda no atwia me ka batene de nyame asem be wura ha no amedi me bone na eba beboa me enti me ka mamati ase se munnim nyame amosom na enne me mama hunu nyame amosom no wono ne ma na furu soro ya den eba ye gi honfo enti me nyinam enyinam anim amodi fo enti me enyinam anim sa anwoma na sisi ya na me mini ho nanso meteye na minnim de munyankopɔ betumi aye enti se na ma bewura medam ha se esimu ye amonkai me efuru se minnim de munyankopɔ bedai ebetumi aye hwe obetwamanfo ekire akronkronfo se munyankopɔ sei na wote obetwamanfo ni nim munyankopɔ posene se omo ankasa behunu omunyankopɔ me wa ha ka bibia kyerɛw se nipa taage wo se wo de wonye papa fa se wutirim se eye nipa nsam hunu keka omo keka omo de bato wo awurade wo botaye bi adai edema memma nipa enkasa mu wapam enkeka nsam nkase ensi wiye na wo de heaven cry you can never make it wo boa wo betimi akofri se enye de wo nipa ne so eno na wo Jehovah ne so. The HALLOT for the men, the righteous for God. Obana yesadie we ye eni kwan se anka ye tro Joshua tro ne ho asem a anka wode bibi taage no wa je de Roman fa de bi antimi nye because minimum osofo bi a wo bi ba be confess kire ne say me ye kromfo na me ne yekotwetwa light ahoma wa ha papa nse me John so aba na papa ne free police me ye be yedai e be fa no
But what Bible we said, the Bible said, what the man no do amusie ye, afei etrimodem for abeifo no eba so mo ba be fa nyame ahote fo akoku wo no, wasan so twa wo mo ntro ka kire wo say, emrante na wo ko, oma ba ne me abeda wo mo ko, said the munim so obi awura ha wo ba ne me beda, na wonka wo pie no, oma ba ne me abeda wo ye dey, wo ko, enti they are not here, oma fa kwan we say so ko, said the beya emrante ni ntimi nye dey, enwu e wo matamfo nsem, wo no wo ye dwama was show that kind of love at the actual nipa masa will be wo na braboni nko ye nipa atage so wonya papa ba sa nipa no so betimi actually Kristo do no de abonipa ho ban na wonwu nipa anim asia sa nipa no wo ye better than osofo a wo se wo ye sofo ye kronkron na nso na no ye krodu na opentokwa epentokwa keka nkofo ho nsam etwa nkofo adapa ye ne o ma bebre sa nipa no wo ye better than sa wo sofo no me wa ha. Jesus, oh my Lord, you deserve our praise. Hallelujah. Afi wa save wo mo wie, no save wo mo wie ye no. Na ye be twere ne ho abakosem no. Ah, Sister Rahab. O ma mo ano. Obi ayade abema kurantumi nye. What is so mobile no 2 ceiling so and what they a man no kwahye ho. Say you crow from Jama money bi anko beka se masa e mamo me same business away. But we said you hunu so mo ye nyame nkrofo wo hunu nyame su aye dai eti omo nti wo pe ba bi do omo ye dai e do omo hye. We defend the gospel. What about you? Would you win defend the gospel? Oh, Sansua saying, I'm here to ma, and when you are shot for once and some kicker. What jai aboson for, and I will condemn one shot for. Ujamamuni Rahab, were you more important than you in the sight of God? Would defend the gospel. Now, upon your buy ye next, you know, your target no say, or you jamamuni. What is here to Esther? Esther Yakon. Esther Wowusu, but what is here to Rahab Wowusu da? But so what should say Rahab? No, would hear Rahab about someone. The meaning of Rahab means large or broad. And in the didn't trust ya and your money. Now, so ya target no say, when you jama money, Busan who said, one on one ye jama money with Jericho. Ah, I then Joshua, where yes, sir. Joshua Timia target Rahab at the Timponia side at the funny team home. Na me busa Joshua na Joshua said, "Would you for enyamia na mom e you will nipa me kwaji information here day e free no ho e fa Rahab ho." Na say nipa no e na condemn Rahab ka say we ye twamamoni president for nyina ba ne beda wono na sha woni de we expert etin someone mete here that means wrong information can deform your character enu ti say wotie nsama for bi ho a you very careful nyasa wo bi nsa nsama wotete fa wunu ya ho no e be mo akoye bone e de atia wunu a wote won nchen tie wose memu aten wo buatan atenko a wodi bebu nua no eno ano de be dai wodi bebu Joshua was sodi atia Rahab me wa Rahab and sodi atia Joshua adentin was sodi atia no free say we konya wrong information into what target Rahab din e din bone e de abepata ni din papa ho minim sa me kasa kire obi wodem ha mo ya target mu bubo mu din ya target ade akutia Ghana for pa target no ya be target sese Satam na me VIP mate no de yankasa me your court minya sha sese me hwehwe court papa shampa boa papa no say masa we your court tese wo no say Ghana for ne tag na metim ya believe say Joshua enyu obia na ma Joshua information e ya santini bi na ma Joshua information do akatire Joshua say masa Ghana wa yes ana wani agye no na wo betra no biography no wanya papa we ye dwamamoni what say Joshua say no abra ye ko ho no woni wo bi ana
ya kwa na omo naked na ne dem onye sentence so enti ya me nwanwa so masa ya ne ati krom ha say yes say we ye twamamoni enti information na epie ye no me pacho information betimi afriga na ni ho Ghana for omba tag usisi mama ebia na wote ya tag you go anima say ya didimponi bia bata wudin ho wey wajeje nkofokun wey asha weni wey hwe atade asha no kura he emema na atode ama na ebi nso a na ya wo motembo awurade onka wo onso so wo mu kakra akra na wo mu atamfo anima say onipa tagi nipa too much. We judge people that we disgrace them. See me bunipa ho akontane ya gunani ma say Shabema ya bia mijina ya sema ya okot. Na mi menya kokoduro kwa kwa yesa abayisam no. Hallelujah. Amen. Hwe bema bia mijina ha. Na hwe ade a me wo bia ye to mebo a. Asa. Eti wo no say suban no ehye Ghana fom na Ghana ni ene kwa kire Joshua say masa oba no aye o papa na so ye dwamamoni. Ena na mokọ ya wan fe ne to ankyerem adam wo besi wo biem no oba fe ne to ayedai nipa mpe nipa yeye anka obi ayade papa say anka mo na baso na mo ntra ne ho asem papa mo ntra ne ho asem papa mo san de bone ayedai atato Rahab ya wodi Joshua na so Joshua say enyamia na mom Ghana ni bi ena keka ne ho nsam ayedai e kire me enkonkonsa fo mu ni o akeka fo mu ni o wo riwu ni a wo se wu ni a wo ri wo fo nsa ya hwe wonsa onipa na wo tag na wo se lolo se wo ye wu ni anka wo pepa onipa na wo gu na nim ase no so ye wo fanka pepa anya wo fenti wo si enye matme wo ha kasa kire wo he ewi asem se wo to bo bodan ye san ye dai hallelujah etu wo hunu se sa tag no eye problem ma me ne wo mi no ye face ada kwa me despite what on CD was she barum no yan tag no bi anim no but ada omo say wa sori no asase ya bua nyanka wo boa ekunafo wo boa omo ni bie no e ho no mo hyase so mo tag no Ghana fo manya bayie I tell you sa tag no manya bayie adia kutia ye for now pa no ye tag you say but ye eni kasem kase ye wom ni say asedan kan yankopon say enya watamfo na ebebu atanyatamu da say ya watamfo na ebebu atanyatamu da sister anka wawie ya bo because omo nkan sem papa mfa ho da one sakra pa so ye say one sakra one sakra yes one sakra amen. Oni penyina hwe Zacchaeus no so ye no nonti to ye stupid man no yesu nko hu na was masa we ye me landlord for this moment oni pa bia sa wonye he Zacchaeus mato ho asem si form bra na me wo fela wo ho go see form no na information nyina gu yesu nsem MC wona akokan eyo omo ne Zacchaeus nam na yedai oma tag se wonya papa oma tag se wonya nkonkonsani oma tag se wopema oma tag se na busuam de okotonkwa na oma tag se corruption na dignity ayi ni trini nyina fro oma tag se woya sansani ya kwensani nanso yesu de wa hunu de nipa ehhwehwe wa hunu de nipa ka he enya wa adwene nyame adwene se de wo frotia prehwehwe suwa sa na meni umi no ye kra prehwehwe ye mpofo wo nipa be se ye akase ye okote ye wei ye de yensa ye fata yentie atesem hunu na yenni nipa dodo achi ankwa ye bone free say awurade a wo hira ye wo se wa amfra ye say wo gu ye ni maso wo free so ye dey wo hye ni monyam enti nipa nyina ehwe Zacchaeus kan say Zacchaeus de wo ye monato ni wonya papa yesu nko hunu na wo say my friend today I will dwell in your house e kire say yesu won hwe de atwie ni wa enti atesem na momo ye dey wo hwe wa komemo awurade nsambra wo so ya tag wo fie ho ye gu wani ma say asa wo de won ware da adentira o ma hunu say wo de won ka ho school no kwa wantim yanko bi yesrew gu wani ma say
You judge with your appearance. It makes sure we say ya kase way. We tremwe. We tremwe abrabum. And yet Ghana Frank minim se nkofo twem. Mo pe. Omo de appearance be judge. Omo wie so a no massa de age. Na me hwe so for bi wo internet. Wo asa wo ye ni program asem wo kan say hey so for small baby aba o sori po so ye so for hey afa dia so fudie no so aduru mpanyimfo amen na na matu sele ni ho e na ye koto nsa fred Solomon the wisdom of Solomon has got nothing to do with the age of Methuselah. Minim panyi bia wagimi wapro wakasa sesi afa baka se masa wo structure no panyi ndie pa asem apie firi wanu mu yikura de wo hia me atwam but ye wa akwala bi so wakasa hu sa masa ne body no adwene na dantim divine. What are you talking about? It's a yet then I will judge you will be with or non appearance. So for no say na so for bia na title and share some more boy across the doctor. Near the doctor no told me so no say enkomi ankan to fom. Nkan ento fom. Hwe wunu anim ka kire say atage o but watamfo anim begui ase ka kire no. O hwe nanim ka say minie ya atage o. Na so watamfo anim begui ase. Omo make judge with your age. Omo you are not judge with your nickname. What has nickname got to do with your salvation? Me na me see a frame Ogyaba. Se won so won pe Ogyaba no na se eya wotan. Na wo pe kura ba akofe. Amen. Now we busa mama chire omidin na se aka cho say Hebrew chapter 12 verse 29 was say free say ye nyankopon ye gya ya dai e hye ade say na wonte ho ase amama hunu say mo na mokọ say wo ba ne chire Joshua e ma Joshua e tro Rahab ho biography wo de adwaman ye dai e bata ho nanso ada wo hia mema no sa ada no ne hye brese sign. Omo hunu se mrantie ni wura dem ho omo adwene nyina no se omo ne koda se ya ba be ya convention ni amankofo ba bi deda he no se me si no obi afrem sofo wo sofo ba ko mahunu wo hotel bi kasa kire no na si de wagye din no hotel na me hu ne de enye kora wo me so me ni gina ha ya no se sofo me kwohwehwe dan de ama enkofo na wahunu wo bi se wako wura hotel mpacho hotel ho no eye nwe nko na wura ho na se nipa aren eden ne tag sa Ghana fo mu ye nya be yi o jese nani amade bi so wo hu se pam na oka ho asem enso mu bo wura wo ba ne dom se ha emrantie bia be yi o mu sisim wa ha o mo wai. Jesus, oh my Lord, you deserve our praise. Obane say, "Aye, omo be you omo system said ye mumu hunu no, but omo fa higher day." Eko no obane hunu say, "Sa, ye won nkofo mbe wura ne ho, but enye omo nyina ne ne beda. Na nkofo bi aba ho pen, omo ne na beda ba we de wo wura ho ne na ye day anda, na momodi nyame asem asesa hyebra na ye day. E ba ye e breadru say wurade shoke watamfo. Ma wo mon keka, omo nkansem wu so sa we de awanya papa, but wa come deep down in your heart. Ma omo wuru say, de wote wo no so se do ye day. Wo worry say, shout I receive it. Hallelujah. What tag me out, tag me hunu, memfaho. Shawuni and Catcher, what tag Ogyaba 1 year she. Now Shawuni and Catcher say, ya you be, but a rade won't mobile. 24 cacramame. Oh, 24 mammy to the mammy. Amen. One more best shot yet, I says, yeah, tag. I tag ya, fema bread, my main. Amen. They said, "Omunya shemfan tag me bi." Hey, what come appearance at set my age na he me men se sanda. Minya 70 years a crowd them tell me tie. Amen.
It over target me as I'm Benabeka. You are back and say, well, you're 10 gram of me. Where we? Hallelujah. Manipantago, young cancer, Fanto Shabraso, but Montias, yes, and some now Mokano, and yes, and the Radicani at the family. Ah, now when the year Sister Rahab was Sister Rahab, yeah, Papa, now when the concern is a young Kofudia Shakana, a good deal won't consako can want some. If we say Joshua would name some Rahab, now about your mind, why the Catarello, and some Kekafu, a group of Fenima say, I was sorry, we say, Franco. For one some number the number one train, what back us away your papa, so when your papa was sorry for being one some now was so now walk or toe, and so when your papa you were near simple as and where you know what yeah, was so true, so true, what catch him say me, you know, not so much true, and yes, sign of hypocrite, so we need him catch us a massa, so what come and once and be madame, but you maple bro, rough of catcher. Then you bro, I don't need tax on. What the way I sorry about my main show, so I can watch some more, baby. May no back up. I will go to your level. Show we need him catch us. Why you dinner? Some never wow. Not catch us. Then the target. A young cross. Some catch us. Hey, are they? Me to office was na sister bi wa friend papa who office who he na me office was say oh me ba sisia me ka se o man panyi bi na wuo ma bie get to transfer adan so papa de ekoso on de agesa wo sore waka me sore waka e kwa na me sore free makuri am sore ma me asem ban me pa cha wo de girl na wo ye fie on say wo mani sika nto aduane ma ne ba na pe sika ma nto aduane ma ne ba na se de wo gu ani ma say hey na adan me sika na me de ko nyanka fie ntia ya o mesene ko nyanka fie no nhia na onye ne de wasi da bi o papa me ka wo ba ne ho asem say hey me ba ben ho so se ai ge bi we ye fie o say ne ba na wa wo na ye wo ba e na e ho apena se ma me sore bra na me koje akwala akro no na me de na betena fie firi sa wa anwo adoi wa wonipa e da ne taxa na me ne ma me di fo straight to baby a girl kro no wono wo bia wo se wona me wo ba na wo de me gigi sika wa around to aduane die no ge yi hu me kra wa hu me watwam eh na ne wo hia me anadwo na menyam wo ana menyam wo no yakata wani ana na ye ni frani batemios menyam wo wie na me hu nsuo no te wani eya bayisam na moye no eya bayisam pa e den ne target sa hallelujah cheguni enim ka chese ewurade wo hu mo bo sesa na ote wo hu mo bo hwe nanim 24 mam na me hwe 24 mam just say young hunu sa wo koso oba bone ho moden sister Rahab minua bai wa bone ho moden ade a memment mi nyina no sister Rahab atimi agina no ka kire se mesra mo sidie enkofo di machi ba no mo konkonko sha ha megina ka sa ama mo modern ba sister yi boy your sister Rahab won deserve se mu gu nani ma sister won deserve wo bona brabo hey Ghana ha se wo ye hard worker ne ya tage o hey obi ye dwuma no ni atage ya betaage sesi e waya walkout wo ye we and wo ye we get we dey say shabra say hie nipa no so no ye lazy om say aboni dua Awurade wo hu mobo chegunu enim ka chen say Awurade wo hu mobo ka say Yesu me da wase na Nyankopon say obehira wo nipa ba wo ya de obehira no ye be wie series we wo be hunu say wo bi a ye target so ye dwamanfo no afa the Bible ne say ya consider say we righteous it will be ye dwamanfo e wo ba bi but awie ye no James consider say we righteous mani pantage wo yanke cancer me kura minima de kronti Awurade adom me it is a what baby now we are watching say be a education at the work. Hey, the mudidi Rahab no mudi be di me ho.
I will go to your level. I tell you. Some of friend member be am catch say, Madam way. One no kuro because what baby I know abeka so for be one sama kire me. What baby I know abeka so for. Me tie ba ku mienu na madam. See the what baby I know be information ba ku ama me hwa we ye informant kese pa ba tie. Se wunim. Na what the meso me de ko baby a. Mebo rough. Target one union obey sima one union who not the social media no think of what them. Hey, obey na moto mafuo sanka wono akasa enye sika one fanto blaze stick yin na moto no de akoto selfie stick no achia na no te say the ochre French no de twitwa pictures abeg no think of what them. Target nkofo sofo bia ye hokot yenso ye hunu sofo papa wo krom ha etimo pa che say ye nyankopon ni to mi biem sofo bia ni Ghana biem Ghana for mona mokoke kansam kire numba Joshua ema Joshua target sister Rahab sa it is a Rahab bodue ebenyamo mokasa dodo hallelujah she woni enim ka che said de nyame aka fa won enu na begina there was self work aka no enya adwuma da pega won sa kosoro mame media si ha na tag na media si ha next week mesa to aso meka sa be wie no wo be hunu say Bible ne kura kan Rahab ho asem no wagya David obobon nkofo abaso e kireche omo agidie kura omo gidie wo kura he gidie kura we Samson gidie na ma Samson ye we si gidie na ma but wo bobo ye na babedu Rahab so wonya abotre kirekire mu wonya abotre kirekire Rahab nsemu no edu David so no was me nya time enkasa for mo ho adentra wagya David akasa for Rahel ho and what they said you have another chance in the sight of God memma woni pa bi nka said won no do heaven ja wo boa de won no so do heaven no eh konne kabodum ko hwe skeleton ashishem konne mpase ko hwe nipa no so do heaven na wo fu obi charlatan no supan ya woda na di woni fie na yire kasa kire wa so be ye so be ka say eh na wo ya ponsam na wo so dia obetra social media twa wonu mu sa masa de wo ka cho so do heaven wo boa eh opposite ka so opposite sorry tina na so next week me to aso na me to aso na me wia wo beti series we ase afi wo hunu so obi ki kansem hunu no person wo ye no ho self righteous akase mo wo kan konkonsafo na ko sister Rahab no me hu na me ka kire Timia Fanachi, no ma ko Joshua ho. No ma ko kan kire Joshua say, Madam no, ene no ye mo papa o. Ada wo bachi mo okurisi mo so a afranka mpomfa no. Adai kan afo adai. Adai. Kudi san konkonsa kese we de kire Joshua. Kan afo adai. Adai. Joshua woni mo he. Eya de na munya telephone number. Akika setimi awurawura mu agogide awurawura mu akonya Joshua telephone number etimi assess Rahab de akere no ama Rahab edimponi abebata bi o eda na wo benya wo nua wo se na eda na benya peja won sakoso se me de maka wo se me wo so a wo se me no wo se wo ko hairdresser saluna kakra na utiri nwiate na etete wani baba sister no abosakola I tell you utiri nwi nyina be koku afiri wo amen. She say yeah convention yeah conference wa hay. Man nanti akogina sum ni mu. Me hwe say girl bi gina ho. And I say na ho amunie o say Ogyaba ni o. Na so o say omo ye dey. O say omo ye conference. O say an ye o hwe. Asori omo ye nyasem ketu o. Nyasem ketu madam fu bi ko bi. Asori ndi ya prema fu asori o na mi gina ho. Na mi jinam se da bi me nko ba bia metie apremanfo asori na abamu ni de ese metie asem ni mu be ye de asem dia apremanfo asori o madamfo bi ana me ni nsu adwuma wagya madamfo no emema obewura asori mu asesi a wanya obi ache no waware adam ko wura ha me hwese wo ye wo sha asori ni de apremanfo asori o
enya asam keto akra won hu boy bi na no wote soro ha sei na okwa asori bu ha e ha kra no kwa asori say eh sir ene ya premanfo asori o e ho apena me dan na em ho na me say eh ye no wo yare na nka wo be sori ya ba hospital enya asori o e hospital tramof wo wiefo atotubotumfo wo mo mabra bona nko yie no o mo ne ba hospital wo ho na Christ na hu mobro na haidai atowo nso na nka wugina ho ya wonan ayete said ye otwe a wo wa atechei na nka wo so asori na nka wo so akowura ho bi wa na asema kire ye se wona waso an so ayedai abre o mo fa mra ne nchen na obeso mo ayedai enti aha woni ade so a wo ma ha obeyadai de wodwade awie wo nya dwade apiem wo nya nase wohoro enti wo mo ne so aso wo mo na badem ha. What are you talking about? No ko gina baby say ye premafo asore adentra adebonyefo bia woni mo ayedai abewuram. How can you know say nyame de ache wo mo anase wo fa nche wo ho na asoma wo ma soma asa kwa ka nyankopon la 4 years boni ameye ma soma asa kwa kai ade na wo ye adwuma eboro wo so Peja onsa kosoro na me se me wie series wey wo beto ho ase afi wo kon bi ho ase ma wo yam be hyew wo so wo bo ho dua peja onsa kosoro asole be na konkonsanim peja onsa kosoro me se metric is a series we wie ensem hu na mo keka no Ghana ho beja peja onsa kosoro ade ya bra mo ne hwani kase Yesu humi mobo mate wa asem ka kai me mani nsi me kra yie bonsa na bo mpae bonsa bo amai bia me free mu tie wo ba ha sei na wa adwene ne ya wo nkomhye a wo ntehwe Yesu wa adwene ya wo se mi kotie nyame asem ansa na awurade ayedai wakasa wo ho asem a me no wo ba beka no ebeboa wo hwewunu anim ka chen se ebeboa wo pa o ka se minue asem na